ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ CRISPR ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯥꯝꯖꯥꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒꯗꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯧ ꯎꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯊꯥꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯪ 2050 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯗ 60ꯗꯒꯤ 100 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ IPCCꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 12ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯆꯍꯤꯗ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ -0.3 ꯗꯒꯤ 1.8ꯅ RCP 2.6ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ -1.1 ꯗꯒꯤ 2.6ꯅ RCP 3.5ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯗꯤꯒ꯭री सेल्सियस -1.3 दगी 3.1ನ RCP 3.0ꯒꯤ ಮಖಾದ ಮರಿಸುಬದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ -2.3 ದಗಿ 3.9ನ RCP 9.5ಗಿ ಮಖಾದನಿ ಮಥಕ್ತ ಪಂಜಖ್ರಿಬ RCP ಹಾಯ್ಬದಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪಾಥ್ವೇನ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿ ಸಾಂಗ್ ಕಯಾನ ಪೃಥಿವಿಗಿ ಕುಯೋಮದ ಒಹೆಲಕದಬ ಅಯಿಂಗಸಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಹೊಟ್ಲಿ ಸಾಬಗಿ ಸಾಂಗ್ ಹೆನ್ಗಲಕ್ಪ ಅಸಿನ ಪಾಂಬಿ ಅಮದಿ ಮಹಿ ಮರೋಂಗ್ಸಿಂಗದಸು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಥೋಖಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಸಿನ ಮರಂ ಒರಗ ಪೋಥೋಕ್ ಹಂಥರಯಿ ಅಮದಿ ಮಸಿನ ಸೆಲ್ ಚುಮ್ಗಿ ಫಿಬಂದಸು ಅಕಾಯ್ಬ ಲಾಖಲಿ ಪಾಂಬಿ ಲಾಬಸಿಂಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಯ್ಬದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೊಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಮದಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟೊಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನಿ ಅಸಿ ಪಾಂಬಿಗಿ ಅಕೋಯ್ಬಗಿ ಫಿಬಂ ಹೋಂಗ್ಲಕ್ಪದ ಯಾಮ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಓಯ್ ಎಬಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಖುದಮೋಯ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾ ಹೆನ ನೇಂಬ ಅಮದಿ ವಾಂಗ್ಬ ಸೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ osmotic shock amadi isingi chang watpa sina singba kaya sing asina microspore abortion ka hena thokhalli amadi male gamete semgatpada akaiba piduna chagok fataba pambi male sterility thokhalli uninuclear microspore na develop tawraktuna mapung mare faba bicellular stage ki leirik haibadi pollen khudamoina faudana faurik oirakpa faubagi matam asida stars amadi atopa carbohydrate makal kaya paisinduna thamjai Stars sing asi kaitha halaga tumbangamba soluble sugar haibadi glucose fructose amadi sucrose na singba oilaki chang wakhal na yaurakliba chini makhal sing asina pollen semlak nabagi darkar taba energy piba khaknatana pollen tube sembada amadi isingi chang watlakpa hantharakpa matamda osmolyte oina mathau tawduna cell membrane bu kaitha handana ngak senduna thammi loinana carbohydrate sing asinasu pollen bu hinghanduna thambada amadi germination gi matamda asoba thodang lowe adubo akoibagi honglakliba phibamna maram oiraga thokhalakpa stress singna stars amadi sugar gi sang asi pollen amadi enter singda yamna hanthahalli amadi male fertility da akaiba pirae oirakliba phibam asida pambi singnasu hingjanaba masanga thoksanaba pambai thizadabadi natte England da leiba University of Warwick ki School of Life Sciences ki research team amana chujak pambi da thizenba amada pambi singna makhoi gi chagokta akaiba pirakadaba stress singdagi ngak thok sanaba semjaba thawong amagi
molecular mechanism ama nainakhi thijinba aduda pambi labasingi chagoka mari leinaba cell singbu ngakthok sanabagidamata mathau taba ASO haibadi argonaut manba protein makhal ani masak khangdokhi temperature wangkhalakpa maramna pambi singda apikpa RNA amabu activate tawi RNA sina ASO protein singda napsinduna jumping gene haina khangnaba cell gi genome gi manungda masagi copy kaya semjaba ngamba DNA machet amagi mathau singbu laksinduna thamba ngami matau asumna pambi singna masagi chagokpu akoibana piba stress tagi khara makhai ngakthokchai atopa amada ikang thoklakpana piba stress ki matamda pambi gi hormone maruoina abscisic acid na short term response oina stomata khumjin handuna pambi da isingi sang balance tawhali amadi long term growth response oina stress ki matamda mathau tawgadaba gene kayabu regulate tawi stress singdagi ngakthok sanaba upai kaya leirabasu semgatlabasu global warming na maram oiraga sabagi sang hengalakpana pambi gi mapung mari pharakpagi matam tensil halli amadi masina maram oiraga sathok hantahali samasya asi mayoknaba ngamnabagidmakta thenglabasu thengna haujiktagi hona aing asa honglakpa asi hanthahananaba isa isa gi thakta hotnaba mathau tai CRISPR technology CRISPR sandokna hairabada clustered regularly interspaced short palindromic repeats haiba si prokaryotic organism singi genome da fangba DNA sequencing ni CRISPR gi mechanism asi mahusadagi lejaraklaba thawung amani haibadi thawung asi bacteria singna virus na infection thokpa matamda masa ngakthok sanabagi sathajaba adaptive immunity response ni case 9 sandokna hairabada CRISPR associated protein 9 haina khangnaba enzyme makhal asi CRISPR sequence ki mateng lauraga cleavage ki mathau tawi CRISPR sequence amadi case 9 enzyme ani asi pullaga jiba singi haksangi cell singda yauba gene singbu semdok sadokpagi technology CRISPR case 9 haiba sibu khangnei CRISPR gi hanjin yauba DNA sequencing gi marakta spacer haina khangnaba DNA sequencing yauri spacer si bacteria singdadi mamangda attack tawramlaba virus singdagi oi masina memory oi hoduna bacteria singna virus singbu masak khangba ngami amadi matung tarakpada viral attack ta CRISPR gi saruk ama transcription tawduna CRISPR RNA natragana CRRNA haina khangnaba si semi TRA-CRRNA haibadi trans activating CRRNA koba RNA makhalasina CRRNA ga loinana case 9 enzyme na kakkadoriba DNA gi target site adubu masak ta'i bacteria singda hanadagi yauzaraklaba yamna topa safety mechanism amana case 9 enzyme sina jibadugi masagi genome gi atopa mafam singda masa mathanata kakthachaba sini PAMS sandokna hairabada protospatial adjacent motifs haina khangnaba atenba DNA sequence sina kakpham jaga khangnanabagi khudam ama oina kakthatkadoriba DNA sequence aduga thangnana lei asumna case 9 na PAMS ka thangnana leitaba DNA sequencing da kaidaunungda kakte jiba singi genome haiba sina makoigi DNA sequencing da message amadi instructions kaya encode tawduna yauri hariba genome asibu semdokpa haibasi DNA sequencing asibu semdorokpani amadi makoiga loinana message singbu honghalakpani semdokadoriba si DNA sequence matik amabu kakthatpa natragana atopa sequence matik amabu hapsinduna oihalli asumna genome bu semdok sadokna bagidamakta CRISPR Cas9 na programmable genome editing tool ama oi lisingani tarani thoida science amadi PNAS haiba journal ani asida phongkhiba tongan ba research paper singda Cas9 enzyme sina DNA gi mafam jaga ama hektada kakhanba ngami haina phongdokhi masi supnatagi target DNA sequence ta bind tawriba CRRNA gi nucleotide sequence asibu hongdok hongjin tawba ngami makha tarakpada Martin Zinek amadi mahaki kangbuna CRRNA amadi TRAC-R RNA ani na punsilaga semba guide RNA haina khangnaba RNA asi puthoktuna supnatagi guide RNA amadi Cas9 enzyme ani asi khaktagi matingna genome editing asibu hena laithokhanki
CRISPR-Cas9 asi haukiba chahi khara asida hena chatnarakpa technology ama oiri. Technology asina hanagi TALENS haiba genome editing tools adudagi sizinabada laiba amadi saruk mari hena mathau tawba ngamba oi. CRISPR-Cas9 technology gi mateng lauraga genetic defect na maram oiduna miyoibada naba laina kaya layengba ngamkhi haina laboratory da animal model sizinaduna sangyeng tawkiba singdagi khangba ngamkhi. Nature Biotechnology da fongkiba paper amada gene da soibana maram oiduna naba laina sing kudamoina cystic fibrosis, cataract amadi Fanconi anemia na singba laina sing asibu CRISPR-Cas9 gi technology na layengba ngamgani haina fongdokhi. Asida sunatana CRISPR technology asi chinjak amadi lau singubagi hiramda sizinai. Technology asi pambi gi pothok hengat hanbada ikang thokpa matamda pambi singna mayok na hanbada amadi chinjak ki nutritional value hengat hanbada su sizinai. Atopa amana CRISPR technology asi gene drive tawba haibadi mirol amadagi mirol amada chatkhiduna population gi thakta paktakna sandokraba character amabu chidokpada sizinai. Kudamoina gene drive ki matengna malaria laina gi vector weriba kang makhal female Anopheles gambi gi sterility hengat handuna malaria laina laksin bangamgani haina fongdokle. CRISPR technology asigi limitation leitabadi nate. Technology asigi tawbangamba thabak kaya lizarbashu ethical issues amadi genome samdok sadokpana tungda amadi akoibagi phibamda kari oirakadage haibadudi achoba wahang amba oiri. Aroibada thamzari chinjak oina sizinaba yaba tilsing haibasigi matangda Ramjas College ki Department of Geology da Assistant Professor oina leiriba Dr. Mayang Lambam Ojit Kumar Singh ga aikhoi gi mihut Nongtrombam Roma ga unaduna wari saba. Ojangasi khanagadoriba hiramsi koigi chinjak oina sizinaba yaba tilsing haibasigi matangdani aduna wahaudu oina ojana til haibadi koigi mayamna koina insects hairibase masi karino masi makhal kya lebage aduga makhoishigi maruibasi karino haibase masi han haudokshi oja. Insects hairiba jiba makhal se koina arthropod haidana koigi masada yauriba makhong bukhut singsi amaga joint taruga semba aduga hakchanggi kayatsina mapung oina ahum thokna khaidokpa jiba head, thorax, amadi abdomen haidana. The arthropod sigi manung dalaiba jiva makhalni insects till haijnamo. Till hairagading sagi jointed appendages lairani. Aduga masa se head, thorax, amadi abdomen, kok thang saruk, thabaki saruk, amadi ningjon tungi saruk se. The till singsida yamna maruiba maga manaba character moki magul hairagadi. Asagi thorax hairiba mayai thangba saruk sidagi makoi masa mari pangani. 2 pairs of wings. Karigumba tin kharai kunyamda toinu unaba hayingumba dadi masasi mari uraroi anikak urani. Masi haiduna so makoi de yaurumba hojik su yauribani masa mari se. Adubu mari sigi manungda akogi ahan bagi ani subagi pair sigi manungda amadi makoi balance tongna boina sinagidana masase anikak tang pan boina uba. Hariba til singasi insects haibatare arthropod ki manungda chanba masing khwaidagi yamna laiba jiba makhalamane. Prithibida laiba sa uchek mayam sigi manungda khogi jiba panba sa singi manungda khwaidagi masing yambasi til sing chinani adu yengbadadi hek uba ngamdaba ade akhone su thosarudaba kupna yengsiluragadi masing khwaidagi yamba jiba singni til sing se duga ngasi bhausida malem prithibida khwaidagi yamna successful loiba laiba yaba chabam thakpam leiba ji mafam singda khwaidagi yamna lesson khiba jiba singsu makhoi sene akhone ga haini ngasi nuclear holocaust thoktana natraga prithibisida yekhai thingai thoktana jiba amta hingbang amaktra kanjida til di hingrol lehoni ga haidana moise evolutionary yamna successful loiba til singse koi saba yaba tin haibatare koi miyoibana chanaba tin sibune kone entomophagy haibadi koi gi food culture ni kanagumba koi gi natamagi mina natraga ethnic group amana miyoy kanglup kharana akhanaba tin khara phaduna chaba magi marumoi biyai natraga macha oi biyai mapi oi biyai chaba sibe kone entomophagy hai aduga kurak ama natraga til lama uchekna chaba sinai kone insectivory hai
koi til chaba idana ko mina akoi mioi bana chaba sibuna kone entomophagy hadana masi food culture ni mioi bana sanaba chinjak ki koi basket manung da leiba karigumba pot ama sana na ba pot habitare madu til loiba masi be kone entomophagy re khane masi yamna establish oiba culture ama sune til singi kanaba nainaba loiba naiba oiroi maramdi masing aduke matik yambanina yamna khangdok pam su darkar roi adu hozu hozik phaude khoina khangdo aba phajana study tok thoba literature mayam lei adagi culturally khoina experience oiba mayam si yenguragadi makhoi se khoina khwaidagi yamna sanaba makhalgi jiba masune til sing si matau karamna karamba mongda chinjak oina season of ya bage haibuse masi mu makhata bi oja ayam bale pak sing sigi itihas sum nainarak matamda akoi til chabasi yamna chaukhotaba natraga lairaba migi mikha ponduna leibisingna sanabani gaina khanabagi achoba idea am khuklei masi akhoi British sing sina European sing sina third world countries sing adegi prithvi gi laigriba colony mayam sidama khoina colonize torok matamda makhoina chaba chinjak tuna hek phabagumba aduga hana ethnic tribal singna mafam tu lejaramba indigenous native oiba singna charamba duna hek phatti haina longna kiba dumaina akhoi gi lepak sida su sahi chama hena chani suge tawna atopa miramna loilam sandomba sina akhoi gi chaba thakpagi chatnabi hainabi sing su akhoi negative impact khara leigiba adu yum munna khaluragadi til hairiba insect se akhoi gi arthropod hairiba jiba sing sigi group ta leiriba makhalamani haba aduga European sing yamna pamna chanaba waikhu gumba jiba sing si crustaceans hairaga khangnei adu hairiba crustaceans su arthropod ki makhada leiba jiba makhalne amunna yenguragadi tilga adenga saigi waikhu sing siga yam naknaba adi paripuri samsamnaba makhal gi jibane aduba European sing na charambanina adun hek afaboina khanbagumba aduga atopa mokhoina loilam sandokhiba mafam sing du chanaba jiba sing tun hek phattabani ekhoi sumogi matau hek tambigumba sigumba kolisang sina lakpadegi food culture sing se kanagum khona tabu stigmatize torokpa madi lejadabagi sabani matau tamnaba aisu nangdongna chai hairagadi madongna aisu singi natraga hai singi pai haina khanabagi adugum bam legi basina ko cultural food mayam se gi wari sing se lotuna legiba hek mapan thokta basu yawbujane ado hojuzik phaugi di miyoi bana World Health Organization gi report matungina malem prithvi sida akoigi til si makhal lising ani yauge tawna adum masi khang na dum chanarabane ado masi hoji akoigi future gi yengaga food security gi matang daga khanarakpa matamja khwaidigi yamna phangba jiba de loiba du su yamna laiba phayaba du su yamna laiba aduga any mafam chingda manda lok tapa de loina mak phangbani na masi akoigi food security gi wari nainarakpa matam sida food security narrative sing sida yamna chawba machang mo oigadra haibagi khanai naina base achoba koi chinjaki oiba research stations sing loising sing sina so adu mathang manau naina koi paikhalakpa yengjin bagi khudam mayam amsu u phange hek nakna yena khalu khada leiragana hek akoina masing thadaba atopa kaithenda mamal yamba degi pochai singbun hek akoina magul leihana khanba angangori ngai da lamgi salna machi change na hojik fausida miyubana chatharamba thabaing khang singsidi saru sayang dawna fossil loina leiram dabanina migi culture si oiramena haibidi hek luba adubu ngasi akoina khangaba yamna maruoiba adu yamna rungsiba surungda leiramba miyoi jati kayamana til kang sengsi phaduna charami makhoi punsi makhoi nata yamna naknaba mari leirame habisi makhoi na yeamba surung singi wall sing sida painting sing sida gi derive tawre yamna ngasi hoju mai khoi gi chingdamanda Nepal da leiriba furup amana hojik phawsida chingi napom sida 90 degree angle sida kakhatlaga akhoi yam ichanga kasenba chingji ida nappaga saba khoi mahum se lokthoga khoi lokthokpagi magi chanabi se hojik lising akhoi gi kunthra muki mamangda surungda leiramba miyoi singna khohi lokpasiga chabek manbagumba asigumba si ubu phange da khohi haise atei kemta nate khoina puthokpa product amane khona chari basi adu ngase akhoi globalization naina mayamna khanariba khoi gi atha pulam sunak ne hek atopa pham da phangba pochu hek phangba sigi globalization si matamamadi silk route haidana muga gi langi route amai khoi gi China dagi hawraga European yogibagi wari masule no tin gai khoge leina mari moise
ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯜꯈꯥꯛ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯄꯤ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯨꯝ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯣꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯁꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯅ ꯆꯥꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯦꯛ ꯎꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯒꯤ ꯋꯥꯇꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯨꯒꯥꯒꯤ ꯇꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯨꯒꯥꯒꯤ ꯇꯤꯜꯁꯤꯅ ꯀꯀꯨꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯊꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯀꯨꯀꯨꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯒꯤ ꯂꯪꯁꯦ ꯁꯨꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯉꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯨꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯖꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯤꯜꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯅꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯂꯨꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯩꯅꯔꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯣꯏꯃꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯨꯝꯁꯦ ꯊꯣꯖꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯂꯤꯀꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯚꯔ ꯕꯦꯁꯤꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯄꯥꯠ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯋꯦꯇꯤꯛ ꯏꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯁꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯐꯨ ꯏꯔꯣꯟꯕꯗ ꯅꯥꯎꯁꯦꯛ ꯃꯅꯝꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯀꯦꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯇꯤꯟ ꯈꯔ ꯈꯛꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯛꯆ꯭ꯔꯤꯕꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯦꯡ ꯀꯨꯞꯐꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯔꯥꯡꯒ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯡ ꯈꯣꯟꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯗꯨꯅ ꯉꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯀꯨꯝꯖꯦꯡ ꯀꯨꯞꯐꯥꯏꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯒ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯡ ꯈꯣꯟꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯕꯤꯀꯥ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯗꯤꯕꯜ ꯏꯟꯁꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2012ꯗ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2006-2007ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯍꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕda ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯍꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯦꯂꯤꯃꯥꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯍꯔꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯍꯔꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ 2012ꯁꯤꯗ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯜड ꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯈꯪꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯇꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯎꯖꯟ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯆꯤꯀꯟ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯆꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯔꯝꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯜ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯜꯁꯇꯨꯒ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯇꯤꯜꯒꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯇꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦ
योगपा नत्रगा फारुबदसु यामना इन्वेस्टमेंट चंगदे अदुना मसी अखोगी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी नैनरक मतमदा इडिबल इंसेक्ट से अखोगी फूड कल्चर मनि हाइबसे अदुगा मसीगी मरकता लैरिबा तिन चारोइदौनी चाब फते मादी अखोगी तोंथबा जातकिनी गन हाइबा मयाम अखोगी कॉलोनियल मतमदा लेरंगरिबा अखोगी वखलोनजि होंबा याइ गायदन होजिकसे याम कन्ना अखोगी स्टडी से तौनरे अदुगा जा हाइरिबा अखोगी मरोइना टिलसिंग सि चागदोरिबा कौजेंग हाइरबसु तोंगान तोंगान मखलगी टिलसिंग से मसे होजिकि मतमददी अखोगी इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड तिलालिटाक नापी हिदाक मयाम सिजनतना लेरे अखोई लबुकता अदगी तोंगान तोंगान मफमसिंग सिला अदु बेतारगदी ngasai gi hariba tilsing sinasu soidamaki akhoi gi madugi chaiching du phangadoribani hariba adugumba tilsing do amu chasalurubadi miwibada amu hena masigi chaiching si hena phangadoribane ba miwiba sini hena mangjaningai oiribase aduna masi thoktana bagi damakta ujage wakhulonda koina organic farming na hairise masi yukhatpagi tangai fadaba sigi matangda su jan khardang panbiram masi yamna sengu wafamne akhoi gi nature da akoibada lairiba jiba panba singse amana ama chanadana akhoi gi food chains da कोई लिंकेज मैम सेन फूड वेब सेमदना अमना मचाबा अदुगो पुमधगिबा सरुक्तुना अमना मु लहोबा मसे कोई फूड चेन सिस्टम सिदा अमगा मगा मरि लेनबनिना फतबा चिंजा अमा चारुबा जीवदो अइना मदु चारु मतमदा गसाइगी माना चारइबा हुदु अइ हक्सांगदसु सोइदना चांगकदोइने अदुदा अइगी हक्सांगदा अइना होजिकी हु पुबा चिंजाक तो अमत नतन मयाम चासुलुरगदि अइजु हु मयाम चासंगदोइने अदुना कोगी बायो मैग्निफिकेशन गाइदना फूड चेन सिदा सुम कोगी मागी ट्रॉफिक लेवल से थापतोखरगा कोगी फत्तबा हु चेनबा पोटसिंग सि यामना तुंजनदुना हक्सांगदा लेबगी कैनो अमले कक्सिंग माइकै रोमदा लबुक तलमहांग द कौजेंग हरौसिंग से कोई फादना चानरंबा कोई लौलोकपा था सिदा लौलोकपा खावग्र मतुंगदा लेहोबा कौजेंग सिंग से कोगी खुदैगुम्बा फदीगुम्बना पुंजलगा चेलगा फारगा चानबगी कनोसे यामना तौरमे अदो हजिक्ति किनरे चाबसे मतम खरे मतुंगदा सिगुम्बा चानबी अमा लेरमी गाइसम कावगिबगी मवंगदा मसिगे ख्वाइदगी मरुओइबा मरमदे अखोइगी मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड सिंगसिदा साइगी हाइबिगिबा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मयाम हापसनगिबसे सिना थोअलमनी अदना इकुइ कुइदबा रिपोर्ट अमगी मतुंगिना रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया गी लौ सिंगुबसिना यामना मरुओइबा सिनफाम मोइना लौनबा जगा खरदा कोइ ग्रास हॉपर कौजेंग गुम्बसी याम पामनसु चानबा हुजिकी हाइरिबा मियोइसिंग से अदुना मोइना कौजेंग सि चानिंगबगी दमक्ता अदै मसि चिंजाक से मांगनिंगदबदगी अखोइगो ऑर्गेनिक फार्मिंग अखोइगी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अखोइ मॉडर्न टूल्सिंग से सिनदना हाना ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड सिदा मौसागी कोई लो पथाप सिदा हंसल लगपगी इशू सिमा तारे अदुगा इनक नकना कोई थाईलैंड की पटाया है ना टूरिस्ट सेंटर चौकम ओरिसिगी लंबी की चिदाई चिदाई सिंग सिदा कोई ग्रास हॉपर गुम्बा जाई तिल सिंग से फजना फ्राई तोथोगा मयाम पामना जानबदगी डिमांड जी हंजलक्तना थाईलैंड से ना सप्लाई तोबंग मक्तबदगी ग्रास हॉपर से कंबोडिया लाओस तगी इंपोर्ट तौरे हैबगी उसे थेंगना जाय चिंजाक ओइना सिजनबा याबा तिलसिंग हाइबसिगी मतंगदा रामजास कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना लेरिबा डॉक्टर मयांग लंबम ओजित कुमार सिंगा अखोइगी मिहुत नोंगथोंबम रोमागा उनदुना वरि साबा सिता हंजखिबगा लोइनना ngasiगी oinadi science magazine lanthok saba matang asida loizare mathang leipak pokpa numit ki pungpham asimakta da fangbigani science magazine